nakhona bamile abantu abadala futhi babuye baphakama ngeblue and white. Usually abe blue and white, abo St John, abo Postola, abo Zioni. Emakhosini, Thokozani, Camagu, Lesedi, Kganya, Mmeonica. Please don't forget to like and subscribe, and also to join my channel membership for you to get exclusive videos, treat special. Yes, you can join, please. Mmeonica namhlanje uzokhuluma ngekhandlela. Oh, makhandlela. Yes. Kodwa ngisastikile kwikhandlela elimhlophe. We can't go to other candle colors singaka imfundiso yekhandlela elimhlophe livala yonke into. O ngithi livula yonke into ikhandlela elimhlophe ngoba liyaye nalo li replace ngisho nangekhandlela elibovu, ikhandlela elipurple, ikhandlela elinjani, unless but most of people kakhulukazi ikhandlela elimhlophe abalinothisi, yilona ikhandlela lokucala. Now ngizochubeka ngecandle reading, which is ngizocala ngecandle number 1. Candle number 1, la sibheke ikhandlela lomuntu. Yes, ikhandlela lomuntu esingathi umkhuleki noma sithi ubishop, umfundisi, mhlambe kodwa umuntu okhulekayo lo. Kodwa ke ulokukhuleka yini lefasile? Njengoba sibona ukuthi yebo uvela uyakhanya. La kulayita khona ikhandlela kulentambo ecala ibe mhlophe mawungakalayita ikhandlela, then uthi mawulayita libe mnyama. La ikhandlela lentambo yekhandlela leyo ulayitayo iyona esipha ama details. Njengoba wena uvela ukhanya kodwa lokukhanya kwakho kuvalwe ubumnyama. Ubumnyama esingaze sithi isipoko umuntu noma sithi siyafunisisa isilwane. Ne-energy yakho phezu kwalesilwane siveza i-energy yomuntu okhulekayo. La sikhuluma ngomuntu okhonzayo noma one-position o-useful kwi-kingdom kaNkulunkulu, kodwa kubophile. Yini ebophile? Iyona lento esiyibonayo, because of naba abantu abadala baphakeme, meaning do something ngale thunzi noma ngale lo moya oza ngobumnyama phezu kokukhanya kwakho. Sibuye siye ke ku number 2 candle. Nakhona bamile abantu abadala futhi babuye baphakama ngeblue and white. Usually abe blue and white, abo St John, abo Postola, abo Zioni. Laphakama na ingelosi macala wonke kabo baba kabo mama asurroundile magumbama nomhlaba. And then now kuyenzakalani la? There's very same intambo othi mawulayita ikhandlela ibe mnyama, i-extended this time. Angazi ukuthi nayibona. I-extended, no light, no details, kodwa ifindo. Leli khandlela elomuntu obophile. Why I'm saying so is because of leli khandlela strictly belikhulekelwa kuyenzwa i-spiritual cleansing soul. Leli khandlela umuntu oziklenzayo. So the result mayiphuma so kusho ukuthi uphezulu kweinsebenzo noma uloku uzama ukulungisa into zakho zika spiritual world kodwa kufasile. It's because of your heart. udinga ukudedela, udinga
ukukhululeka emoyeni, psychologically you are not in a right state of mind so ukuthi wena ungalashiwa, kodwa kwamele ulapheke phakathi, uphiwa ama-advice before uphiwa umuthi, ngoba uzokhala uthi lo muthi lesiwasho asingisebenzelanga, kanti ingqondo yakho nenhliziyo yakho trapped. Abantu abangafuna ukudedela abantu abahambe emhlabeni, abantu abangafuna ukudedela ama-boyfriend, ama-marriages nanoma bheda, isikhuluma ngomuntu obophe ngalo ndlela, umuntu ophila impilo yabathakathi. Kukhona abantu abaphila impilo yabathakathi, athi nje lo muntu loyo bayangithakathi, usekamile kulo concept, uzikhejile, uthathe wayenza abathakathi wabafaka kwi-throne, wabayenza ukuthi babe nepower phezu kwempilo yakho, ubayenze onkulunkulu bakho. Iyona the biggest mistake esiyenzayo, ngoba sihlezi sikhuluma ngabathakathi, yet we've got i-mechanism ekuyibona abantu abadala kwanayo uNkulunkulu ekufanele sisebenze ngabo. Uma siye ku-candle number 3, leli khandlela umuntu olayite ikhandlela elimhlophe, kodwa leli khandlela seliyasitshela ukuthi ayibo, sicela ukuthi ayosilayitela ikhandlela eli-yellow. Ukuthi isiZulu angisazi kahle, bengisosho ukuthi u-yellow usho ukuthini kwaNesitswana neSotho. Leli khandlela lisibonisa ukuthi lo muntu kwamele layite ikhandlela eli-yellow makakhuleka ayoncenga emathongweni, ayoncenga ey'ngelosini. Yebo livuthela phezulu, kodwa lihamba liza ngani ngobumnyama. Leli khandlela i-confirmation yokuthi ngempela amathunzi amnyama noma kumnyama empilweni yakho. Yebo sikhona singabantu abadala macala wonke, kabo baba kabo mama, kodwa lithunzi. Njengoba ngiyenza umfanekiso njalo ukuthi please i-cleansing yamalati wabantwana be-abortion, miscarriage, ectopic, abantu abangagezelwanga emakhaya, abomkhulu, close relatives, nayo iyaba into enjalo. Ngoba isilwane ekhandleleni asizifihli, ziyavela impela. Uma ngabe bekuyithunzi lesilwane belizovela isilwane sakhona. Ngibuye ngiye ku-candle number 4. Candle number 4 ne-candle number 3 azihlukile. Kodwa ikhandlela malibukeka ngale ndlela iba ne-hope. Ngifundisile ukuthi la kuqala i-wax khona, lamaphila lawa asymbolize ingelosi, awaveli njalo. Kodwa mawavelile you must know ukuthi ingelosi macala wonke akhona mawa surrounded like this. Because kunokuvela maybe amaphila ayi-2 on your right hand side, you must know ukuthi okay kabo baba, on your left hand side kabo mama, nawo mawavela yiwo akubonisayo ukuthi kuhamba kanjani. Fana noma avela emuva kwekhandlela, njengoba usho ukuthi ikhandlela emuva kwekhandlela, lapho ke sikhuluma ngamathongo abahlambulekile, inokuvela kubona ukubonisa ukuthi okay wena uloku ukhuleka kodwa ubanakile abantu abadala bakubomama bakubobaba. Siye ku last candle, candle number 5. Kuleli khandlela liyi-answer yalamakhandlela esiceda ukukhuluma ngawo 1 2 3 4. Lubufakazi ukuthi into zakho zimile kanje ingenxa yani, la kulayitiwa ikhandlela, kule ntambo la silayita khona ikhandlela, lisivezela ekuyiyona inkinga phezu kwempilo yakho. Omunye angathi inyoka, omunye athi umuthi omubi. Ingakho kunjalo, kodwa la ibonisa ukuthi hayi ukhulekile kule 3 days okhulekile ngayo, ulwisa le mimoya, ulwisa lawo mathunzi, ayabonisa ukuthi hayibo khamba futhi kube nesimo sokuthi manje uyaphonswa ngemithi, ubuye ikhandlela nanoma ungabe wenze ubuclumsiness line meaning yayo. Ungathi uthi uyalighta lingalayiteki kuze kube matches maybe per match bathini i-stick so matches ungalight about 7 ingalight na inenkulumo yakhona. Kubuye futhi uthi ulayitile le ntambo thola ukuthi inde kakhulu besichithekele ekhandleleni, ine meaning yakhona. Ikhandlela limani libe clumsy.
line meaning yakhona. Emakhosini, Thokozani, Camagu, Lesedi, Kganya, Haibe Khotso, Lesedi, Kganya. Please don't forget to like and subscribe, and also please don't forget to join. Not forget, lapho ngiyacela cela ni join so that ube membership yayo indaba le ka channel ka Mmeonica ayokhanya kudede ubumnyama. Amen.